Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Kenny, anak ko, ada kamot gayam. Ay, sinurpresa na ka. Ninanang mat. Unamot lang nakakita iti anya. Mapanak ko man ijay talon. Ngam simmangpet kamot, anak. Ala, umay ka, dito'y tanbalay. Ninanang nga talaga. Mala, kurayan dak labiitan. Agpalasak tamapantayo iti talon. Ha? Ay, isaanon. Kakaisuna nga itakalaang manon nga agawid dito'y balay. Agi na nakakit day, tainak mang tilew iti manok, tapartyan taman kit day. Ha? O sige. Da kayo ti makamo, nanang. Ala, panawad ka pa iti anak ko. Agyaman ak, Diyos ko. Tainik kanak iti nakaimimbag nga ina. Sipod pa'y kinaubing ko. Diyak na puutan a pinagsasawan nak ti inak. Pangaldawan. Awan pa'y matjakabsat mo nga umay mangaldaw. Napananaya, nanang. Napannagsibog iti mula na anat natang iji garden na. Naluto matan ti pinikpikan taman ok. Umununa takit din ang mangaldaw. Mabisina kon kene. Uray sak nga rodanang. O sige, mangantayo nga rodan. Ano ti mangangot ko? Nagparty kayon samot iti manok, nanang. Manong. Umay kayo, mangaldaw tayon. Nagparty kami kininanang iti manok. Wen, Darwen. Pinarti kon di may saan nalukmag nga upa ang manok tayaw. Anya? Sapay ko nakapagitlugak na dyan nga upa. Apay nga, di man lang baga kanyak. Darwen. Kanahin kayo lakas ta. Tunggal sumangpot, dahi ta paborito yung anak. Tila parpartsun nga dingun tayo. Di la pampanunutan asaktat ada gumatgatang iti tarawon ken mang tartaraken kadagiti dingon tayo. Kumusta nga iti panagawid mo iti lugaryo, Kenny? Kenny, apay anagsanay ka. Addan sa parikot mo No adda, huwag ganyan. Tawanan mo ang iyong problema. Sika talaga, Joy. Kasano? Itaypay lang amin anadlaw ko akasla na uneg ti pampanunutem. Di ka unay matagtagari. Mabalin nga ibagam kanyak, no apay? Pampanunutak lang ni manong ko. Madlaw ngamin nga dagura na kanyak. Anya? Sana na day tati pagsaritaan ta. Kapsat ko day, Jay. Ipatpatag kulat ta. Joy. Di man kid di may papan kada tati pagsaritaan ta. Di nakto ko maisuksukat iti sabali Sika ka talaga. Tila ibagbagam. Kayat ko. Apama na makaturpos ta iti kolehiyo. Agbirok ta pa iti trabaho ta. Satan to agkalaysa. Wan,
Ipanamnamak kan kadayta, Kenny. Di kan to pulos isukat. Unay kamatan, Darwin. Si sasango tayo iti kabsat mo iti panganan. Kas dekit din ti insawang mo. Pasensya kayo, nanang. Nga masayar tirik na. No makitkitak ti trato yu kini Kenny. Anya, Kas lagi din isulang ti kapatgan nga anak yu. E din tawan mo't may tultulong na kada tayo. Kaya rigan na pa yun ti ari apag serserbian yu. anak, kabsat mo ni Kenny. Dua kayo laeng nga anak mi iti daidi amayo. Kat agpadpadak. Naanos kan nasaya at kayo mo't ata uti kunak manang. Ngam apay ngay akas jay meten ti ugali ni Darwin nga anak yo. Sabali ti ugali na. Ay, wen nga rod Romana. Diyak mo't nagliway anang bagbagakan ko, ana. Sa apay lalaki da adwa. Naimbaglakit din Takalmado ni Kenny. No ni Kenny, awan ti makunak. Taidi ubing pay, sigo dun anasingpet. Natudyo, kanayon amapan maki Sunday school. Ay, kasunganin ang arod ni Darwin. Tapulos adi na kaya ti sumrak iti nagtisimbaan. Day tangarod ti kunak. Naidumduma at talaga ti ubing anayat amapan iti simbaan. Tikas ka ni Darwin apulos ngawan ti usem na makimisa. Sabali ti ugali na. Nanang! Oh! Agburburas kayo gaya man kadagiti bunga ti mulay, oh. Anak ko, ay, naimbag ta naghawid ka manan. Naranaam nga ado ti bunga dagiti mula mi ni Darwin anat natang. Mangalakan ton. Nagdiretso akon dito yung garden. Tao may kayo tulungan kini Manong Darwin. Ay na, oray ko manudikan imay anak ko. Kabailan mi mo't na iti aburasan ka ni ikit mo arumana. Ni Manong Darwin, apay nga awan dito eh. Napanmanan ay, jay tersina. Sigurado nga aginom manan day jay. Nabartek tumanon asumangpet intun malang. Mariknak nga dayo tirik na kanyak ni Manong. Nanang. Ang mga nagsakit man ang tinakam na kanyak. No makita na ang mga alak kadagiti bunga tinatangyo. Sa nabale, tadamat sideline ko di syudad. Agman manihwak iti taksi, no kasta nga da oras ko. Anak ko, dua kayo nga agtagi kwa iti daga asuksukayan may. Iso arumbang laeng abumingay kamot iti amin a maapit may. Amok day ta, nanang. Angam, oray sa anin. Maawatak matkit din ni Manong Darwin. Ang mga nuguraan na kayo pa'y, gapulangit ti dayta. Dua kayo nga agkabsat nga agbingay kadagit inabati ti amayo asan ni Kwame. Ngam, kaslasaan kayo mo't nga agkatunusan nga agkabsat. Nagsublin ni Kenny iti dagos na ijay syudad, nanang. Wen, anak ko. Apay aya nagbartek ka manan, Darwin. Anya aya ti parikot mo. Nanang, kaya't kamaynagan kanyak ti papeles ti tawid ko. Anya? Ay na, si bibiyagak pa'y laang nga inayo, ngam kastan ti ibagbagam, Darwin. Anya ko matidagas na, no bilang man takasta. Alagit din. Ito dyan kanyak titawidag. Ito ta si bibiyag kayo pa. Padasan na dagkad ka ditikayat ko itong makita yo. Mangriribo ka talaga. Ay, sige. Ay, tangay, saan kayo matlaang nga agkatunusan nga agkabsat? Ipanagan ko nga ruden ken katidaga asukso kayon ta. Tapno bukod mon. Rumbong lang nga bukudak.
Sana balik ni Kenny. Tagtorposton ni Tikuleo. Ura awan tawidin na kada kayo. Ta pinaggadal nyo, met. Ay na, maragsakan ako na ikiti, anak ko. Mapadasak mo't laang ng timapan agmarsa. Ay, congratulations, anak. Agyaman ak nanan. Isagot ko kada kayo daytoy abaligi. Kumusta tinaplaya matrabaho, Joy? Naawat ka kadimat? Wan Kenny, iti saan nga agbayag? Mangrugi akmatan. Maragsa ka nak. Tagpada ta makastrak adagos iti trabaho, Joy. Kat jem bagakin ka, ah. Akalay satan ton. Inton addan urnong ta. Adakan ka dayta, Kenny. Ay na, italaang amaamwak nga dagaya mon balay nga impatakderyo dito yung syudad, Kenny. Pundar mi kini Joy nga asawak daytoy, nanang. Itatanalpasan ti kalay sayo. Dito'y kayo ka din nga agnaad, anak ko. Wen nanang. Naimbag ditoy, taas sidag iti pagtrab-trabahuan mi. Sana bali nanang. Umayda kayong tulat tapas pasyaran iti balay. Tunggal awan trabaho mi. Ay, wen anak ko, namnamaak nga ro dayta ah. San abale? Adamot ni Manong yu adarwen akad-kadwak ijay balay. Kaya't kumatagi patakder iti bukod ko abalay, nanang. Isungayla ko kung titawid ko. Anya, ay na, sayang mo't ano ilakom, anak ko. Sana sayang. Tapagpatakder ko mat iti balay ko. Ala, awan mabalin ko, no isuti ko na Darwen. Manong Darwin, inlakom mo't gaya man titawid mo adaga. Apay adi mo yung baga kada kami. Tada kami kuman iti asawak tinanggatang. Ne. Anya ko matiparikot iti dayta. Kukuwak day jadaga. Awan bibiyang mo, nga orasino ti pangilakwak. Masayangan nak lang amin, Manong. Tainlakom iti nababa a presyo. Tapos sigurado agatangan da. Ngamin, kasapulak unay ti kwarta. Nawatam! Ay na. Kumusta ka nga'y manang? Ay, medyo nasayat mo ton, Romana.
Agawid akto ni jay lugar tayo. Intunal pasak nga agpa-check up. Iti ospital. Ala, agpapigsa ka nga rod manang. Sana bale. Adda kayo umat dito'y balay da Kenny ken Joy. Padjak adida kay baybay andito'y. Ay, huwan. Kat ni Darwin ngay. Saan mo ka di akakuyog? Ay na, imbagak ti sasaada manang. Ang awan matitengtengken na. Jay lagbarbartek ta mo nang aramiden. Kadwa na dagiti barkada na. Iso ang masurunak. Kenny! Kenny! Ni Nanang! Awanan! Ha? Natayan ni Nanang! Anya? Kasano na pasamak da ita? Kat no nagsarita kami lang itahay. Imbaga na mayatan tirik na. Iso akayat na kanon ti agawid. Apay mata na kastoy tinapasamak. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am Kenny Barok, ibagakkan ka daytoy tay sumutag paiso. Inlako ni Darwin jay sular ken balay day dinanang yo. Agramanen tinaduma amasakupan na. Anya? Sakbay anatay ti inayaw. Imbaga na kanyak aday jay kat para ken ka. Tabinukudan kat ngarod ni Darwin ti talon yo. Iso adi mo ipalubos nga uray ti para ken ka kat almanen na. Anya matan ni Manong. Gamrod at talaga. Pangusaran na kanong amin iti kwarta aya. Apay nga ilako na matan ti saan namat ako kwa. Ay, adda kano nasarakan na alugar amaya tapag naadan na. Iso ajay balay na kat ilako na matan. Mapan kano ag naed iti sabali alugar, Kenny. Siyak tinangilakwan ni Darwin iti sanikwa. Ngamno ko na ayo iti asawam ada kayo ti mangala. Awan mabalin ko. Takabsat mo mat ni Darwin, Kenny. Agyaman kami no kasta, Madam Agatha. Ngamne, masapul nga isubliyo matlaang ajay kwarta nga inggatang ko. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta, Madam Agatha. Naimbaglakit din. Takinayat ni Madam Agatha nga ipasublat ka data ti sanikwa anagatang na ni Darwin. Nagpakpakaasyakan ko na bakit. Taday jay lang asan ko ti pakalaglagi pakadagiti dadakal mi. Maawatan ka, lakay. Dakal ti nagastos ta. Takayarigan na aginatang kumutla ang titawid ko asan ikwa. Kenny. Nasakit tinakam ko. Ngam awan kas iti agibturak. Ipagpagapuklaan iti pamatik iti Diyos.
Nga iso tinangtad kanyak itinamnama. Ragsak ken biyak. Husto ka lakay. Kat di kagdanag. Adda aklat ta ka na yun. Saranayan ka kumararag iti Diyos. Isun ti makaammo iti amin. Asino nga taday talakay nga agururay diti paraangan? Ante, naimbag tanda kayon. Ah, Siyak na ito, ante. ay, Ni Darwin. Darwin! Ay na, kimutong kamay. Ay, Saan ka nailasin, Barok? Anyat napasamak kan ka. Apay nga italang agpakita ka. at iduga sa laysayan, ante. Ala, umay ka. Saan na dito'y paraangan ti pagsaritaan ta? Sumrag ta di ta balay. Agyamanak, ante. Anya, kalpasan laeng ti sumagmamano abulan. Awanan ti kwarta naglakwam iti balay kan sa nikwaday dinanang yaw. Napasubok iti sugal, ante. Napigsa ngamin ti sugal iti lugar na panak. Kunak no mga bakak. Naibos ti kwartak. Ay, una yan. Kasano nga ron ti biyag mo itan? Kastoy, ante. Agkatang-katang akon. Ay, tinasayaat. Mapan ka itayan ti kabsat mo. Ni Kenny. Ibagam kwa na ti kasasaad mo. Tapno tulungan na ka. Mabainak, ante. Sigurado nga na maibaga na kanyak. Ay kat aganos ka ano anyaman ti ibaganakan ka. No saan nakaatulungan ti kabsat mo. Aganos ka. Ibturam ti rigat mo. Kat agkarara Rabambanog aklakay. Dumagas talangan iti sidaan apang rabyanta. Tapno saan tan nga agluto pa'y no makasangpot ta iti balay. Sige, makamu ka bakit? Benoy! Ha? Lut! Asino di agi sur-sur-sur iti balot lakay? Kasla Lut! ni Manong Darwin ah. Kita man na imbag oh. Lut! Aywan, kaslay sungag paiso. Agilaklako itan iti balot. Lut! Ni, nagdardaras mo tan nga imadayo. Nakita na tangata. No isungag paiso dayjay. Apay akas jay mo tilangana. Nakakutkutong itan. Pakawanan na ko ma, ading ko. Agbababawi akitan kadagiti inararamit ko. Si kagayam ngagpaiso ti nakita mi kini Joy, manong. Dakkel ti imresan ti bagiyo. Anya ti inararamid jo. Basol kumatlaan. No apay kastoy tinagbanagak ita, ading ko. Agbabawi akitan. No apay ngayon lakok ti sani ko at awit ko. Ngam, naladawan ti amin. At dapay mo ti daan abalay day dinanang. Mabalin mo tagyan ni Jay. Tas sinubli kon day Jay. Ah, Ginatang ko kina Madam Agatha. Diyos ko. Agyaman ang lokasta, ading ko. Nuawan pag naadan niya. Ijay kayon. Tapno di kay agkatang-katang. Kaya't kada sa wanda ito ay. Anapakawan na kon. Itilaksid ang iti inararamid ko iti. Apay kid din adi ka pakawanan, manong. Agyaman at unay kabsat ko.
agyaman ng unay. Huston, di ka eksangitan, Manong. Agyaman kami kit di ata nagsubli ka. Tapno at dagyan iji balay day dinanan. Kaya nagmula kayo itinatang ijay. Tapno at damanggam mulo iti daga ijay. Mababainak ka na kayo na asawam. Kenny. Ngam, ibturak. Tinapatag katatabag na itak. Di agdanag. Pagserbian kayo, hading ko. Manong, agkabsat ta. Diyo ko maibabaunay ti bagiyo. Tilaang makunak. Aggagagat kayo ng trabaho. Agmula kayo, tapno at napagkwartaan nyo. Tao tayo laeng nga agbiddot, ngam sakbay nga addan to pagbabawyan tayo, nasaysayaat at ipagayatan ti Apo ti intay aramidan. Papagayam, ditaan ti nagyibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.